پشتی وکوم افسترانا گالریا کردی بهیس ناهوزان گبر الاستودیو میوان برنامه میا لسر نوترین برهمی ویکو چندین استران گالری نوجن کریا منی قاشم بکن برز هوزان تو گلک بخیر هاتیش بوی برنامه هاشتاگ گلک سپاس سپاسیابه دیکن بو بشتر بونا برهمی تای هرینو پیروز با کوتا و جاری برهمی کی جدا چکری اوجی چندین استران گالری نه هر استرانک تا کوپلیک جرا هلب جارتیه و تلسر اوای ویدیو کلیپ چکریه که بحثا وی برهمی بکش بومه. بله. گلک سپاس دیکم نه براستی پروژه ما داوستا بندک استرانت کردواری ات فلوکلور ات گالری ما وصلنا هلب جارت تشتكي جوهارتن تشتكي جوداتر ما تخاصم شيء بكن جبركو إيصال بيت كليبا من يادو يمين بهي شكلي جاري كيد قلت آلي كاربو دهل بجارتنا و برهمان بتايبتي و هر برهمك يتشد فركي و تنيه باكوري كردستاني و انكو روجاوا روجهلات و باشورجي الخواد قرت براستي درفتكي كو جلكي جو كوردا تشنه بيجبو ما بس لغور هبلدان اتخا ما أوستران هل بجارتن جهر چار بشان جوان را ام دبیجن استرانت فلوکلور گالری کردواری تهابی دست به که دست کارم بیا ببیجن جبو کو خبات کی وها هپچه که دم دریجی ما جیان کرده هندک سدم هبون مزونا این خاری هر چهار بشار جه دیگه بله ناویوان سترانان یا ناویوان کوپلیان چون ناویوان سترانا شو خد نامارو که کلیب دا دیاره سترانا وایدل و وایدل وای گدی اموشه بازه یمان هات برداری يعني ببي شكل ما هالبجارتن ما تشكرن قالك باش بشك دتي يكش باسرانا جمارة بستري يانا بس بريا از دي بسترن متخصص هايبتي اثر امي هشتا باخ بشتين دي بستري فيناويا اس هر كوبلي فلوكلور ببيجم يعني هر تشاوا بس كيفاته باشا كيد قلت هفكار بو دبي برهمي دا وكو درهنار او تيمال بش برده كيبو شوات اشتهاري جرينك اويا براستي اسباسي ودسخوشي الماموستا زمان ديكم زاخو زمان موزيك كاري استوديو ارانجور او بوما بيكاني وجبوي ديمانين كو مونتاج وكاميرا ودير هنان ماموستا سيروان هاورما رحماني عفو او يا بو اليكار يكو جبو مبو سبونسر اليكاري جي هنرمند بيوار عزت بما آلیکاریا که خورد کرد ام گلک سپاسیابی دیکن گروپ قنجو از ویم سر گروپ قنجو یه روجاوای کردستانی و چاو اف تکلی درست کرد و گرینگیا وی تکلی تو چاو دبینی یعنی گروپ اگه روجاوای کردستانی دگل هنرمنده کی باکور کردستانی همتشت علاقتن تکلی اندنوا جواکینه او گروپ جی براستی گلک آماده کارین خورد نبود جنوک هاتن با هفدو دومیس گل خلکی می پنابر لویری ما هندکی هولدان کردن سندیکای هنرمندان طبعا نگ ما مستاج مرا بینا آلیکار بله و به شکلی ما لگور درفتت خو او تشت چی کردن ام گل اسپاسیامان دیکن و خورتت من که چرمین جوان آلیکاریا مکردن دوینین وستران الکویده تو مارکرن من تایبتی دست نشان کرد الخوشی و هندك جهيد ترهب البر أو سدا. جبو شو تخوست الألفوشي تو ماربكة؟ جبركو هم دقالين تشتين ديروكي ين براستي جهكي مسيحية هم دفلوكلورا كردي دا جلك ديماني كويت خوش مدس نشان كر. جبو استران كردواري فلوكلوري أو تتخاصم ما بشكل نشان. جبلي في برهمي إيصال تشو برهمك يدهبو تبحثايك يدنكر تقول. برهمي دوامينا من دريانها استران شكل بأوش أبي متكر دليمن أو جي هردستا ما مستعد الأكري قال ما مستعد زمان مزيك زخو أو استران نكر كليب وخيدو آوازي تيجي برادري من قبل دور أبو بخوازنامي كوبلا كده بيجي استران شناني فلوكلور نزدان بجاهير باشا لدمن پیش تا چپلانینا استرانه سورانی بلاو بکه دم پیش اگر ظروف بدن یعنی درفت چیه اما همو جوران بکارن لگور امکانه خو لگور درفت خو جبر کو اصحاب تایبتی میتشته بجم گله کسین هجا کسین ماموستا کسین اکتر کسین ریزگرتی شخصیت علی کاریا میکردن و از گله اسپاسیال دیدم بلکه همین آوان نبیجم و به تایبتی جی اسپاسیا شیلان هجار دکم هنرمند هجا و گل بیوار عزت ماموستا عادل آکری زمان موزیک. باشه تو چه اموره که دژنه؟ از باغلama لیدم ساز باغلama. چما تدگل خونه اینه؟ من نزانی که برنامه دی اوقات دریج بکه راستی از لیبوری دخوازم
بلا من تبو جارك هذه بلا بینە پرسیارا من جی ئەوە تا چ قەدەیەکی گرینگە هونەرمەند ڕابن بنوژەنکردنا سترانên گەلەریین فلکلۆرا کوردیا ڕەسەن نها حتى نها من سترانت خو حمي بالشيباتت ابيني وسر نشتمان پروري من ريكو بيك دكرن بس هنرمند گرینگه کو بکاره هم چاندا کردی تایبتی جدی هر چهار بشین کردستانی بکاره با آوه کی کو او سترانت فلکلور هنه دست نشان بکه جبوی وی هنرمندی پیوسته از دبیجم و دستری دا جبو خو من پیوستیه کی وسادی ان شاء الله دنه پیش تا جمع تشت هیچ باشتر چی بکن لگور دبرامه من بيجي مثلا منطقه جبري تشت خوشتر ام بکارن باشە تێ کوپلەیەکە بچووکە سادە ژمارە پێشکەش بکەن یان نا پروبلم تنسته هر بچوان سترانا کلیبا کو من بریان ها چکری بازی بکم دیاری امی دارم کو بدلی دیاریش بۆ بینەرێن هاشتاگ و کورسان تایبەتیش بۆی خەباتکارین تەلەڤیزیۆنێ ئەو چ ئەبین بوو تەکر دڵێ من ئەو چ ئێش بوو چ ئەلەم بوو تەکر جانێ من ئەو چ ئێش بوو چ ئەلەم بوو تەکر جانێ من ji min dur here lê min negere tu zalimi tu bêbextî dil ji te sare tu zalimi tu bêbextî dil ji te sare gelek spas dest xweş bes tu ji kere dibêjî ji min dûr keve belê te ji kere digot ji min dûr keve rewşekê wisa hatibî jiyan kirin yan jî em bêjin êko eşq jiyan kiribe belê من و ez bêjim stran navarok stranê ev bû wextê mirovê stranê bî divê mirov hestekî qewî ji nav dilê xwe rast bêjî te bi hestekî gelekî bi quwet jî got gelek spas hunermend dilê hemû cemaware bî gelek spas hozan gevert û mêvanê me bû spas bo tevlîbûna te ez jî spas dikêm dubare ji bo hemû xebatkarên televizyona Kurdistan 24 rêzê me heye ser çava memnûn